Mundurume umwe arahonia nguraro thibitari-ini ya Kikuyu thutha wa gutharikirwo ni mundurume ungi ari wafisi-ini yake na aramucina mwiri na acid. There was acid which was all over the table, the computers, but we cordoned the scene so that our members, the police officers at the scene of crime could come and take the photos from the scene. Mihango ya gwethana na mundurume ucio uria marakoretwo maria na thimu ni yambiriirie kuona aratafanirie giko kiu na thutha ucio arethara. Borithi guku mucii-ini wa Nairobi ni marathire na moraga andu 6 aria marekuirwo ati ni aici. Ana hari andu acio moragirwo thaa 4 cia rucini barabara-ini ya Ngong'u hakuhi na Adams Arcade, na wacia ngeri moragirwo barabara-ini ya Mombasa hakuhi na Cabanas. Borithi ni monire micinga iri na rithathi 100. Hao wakora wawili wakapigwa risasi na tukapata bunduki. Bunduki unavyoona ni ile inaitwa clock ambayo sana sana huwa inatumiwa na wananchi wa kawaida. Kugi nakuo arutwo a University ya Jomo Kenyatta ni matetete kumana na uhaguku wa ugitiri riria marathie nyumba-ini ciao cia gukoma iria iri nja wa thukuru ucio. O ni thutha wa umwe wao uria ni mwanake wa ukuru wa miaka 20 kuuragwo ni Ekinai akiuma thukuru utuku wa gukio muthi. Laptops are the main target because I understand there are people who are selling laptops around here and they are looking for laptops. Mwena wa kiambu mwalimu umwe wa thukuru wa St. Teresia ni akinyeti igoti-ini na thitango cia kuhahama kairetu karia ni ka miaka 10 thukuru-ini ucio. John Karaja Mugai ni areganire na thitango icio mbere ya mucirithania Stella Atambo na arekererio na bodi ya ciringi 500 kuria cira wake ugathikiririo tariki 3 mweri-ini wa 10. Na muthia kaunti-ini ya Nyeri borithi ni maikitie ngono mutumia umwe na mundurume thutha wa kunyitikana mucinga makiingira ngari iria guthiaga mwena wa Nanyuki. She uses the fact that she is pregnant, nobody can suspect. Kwa hivyo ataruhusiwa, she will be accepted or she will be allowed to enter that vehicle only to cause havoc on the way. Kurerikana mucinga ucio waya gukorwo ni wa DC wa Taita Taveta uria worire muthia-ini wa mwaka muhituku ari icera-ini riake tauni-ini yo ya Nyeri. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku.